Galaxy leće najbolje od svih leća koje danas postoje na tržištu ispravljaju sve udaljenosti. Za daljinu i za srednju udaljenost praktički 100% naših pacijenata ne treba nikakve naočale, a 98% ne treba ni za blizinu. To je trajno rješenje u ogromnoj većini slučajeva, zato jer glavni izvor promjene dioptrije u toj dobi su upravo promjene na očnoj leći. Naša prirodna očna leća se odstrani i ugradi umjetna leća, tako da tu više nema promjena. Ja sam Sandra Šunjić, imam 51 godinu. Pacijentica je došla sa plus dioptrijom za daljinu, dosta visokom, oko plus 3. Imala sam dugi niz godina problem sa vidom, koristila sam naočale, međutim nisu mome temperamentu odgovarale. Imala sam 2 para naočala, dok ja stavim jedne, dok nađem druge, onda voljni moment da krenem nešto napraviti je bio katastrofa, jer mi se nije dalo vaditi naočale, a nisam se vidjela s njima nikako. Gradnja leće je bila stvarno najbolji odabir za mene. Operirao me doktor Luka Bilić. Ja od prvog dana ostavila sam već recenzije nakon same operacije da mi je bilo stvarno odlično. Mali strah mi je postojao, pitali su me zašto radiš oba oka istovremeno. A ne znam, osjećala sam se sigurno, bilo mi je super, željela sam da to što prije završi. Što se tiče boli nije bilo apsolutno nikakve. Oporavak nakon ugradnje leća je vrlo brz. Na dan operacije je mutnjikav vid, međutim već prvi dan nakon operacije pacijentica je izvrsno vidjela kao i drugi pacijenti što vide. Sutra dan ja sam normalno sve vidjela, 3. dan moram naglasiti nakon operacije, morala sam sašiti sinu nešto mu je puklo na jakni, znači ja godinama ne mogu utirati konac u iglu, ja sam iz prve utirala konac u iglu, ja sam skakala do neba. Na daljinu je vid bio 100%, najsitnija slova je pacijentica čitala i tako je to bilo i na drugoj i na trećoj kontroli. Izvrstan rezultat. Svi smo jako zadovoljni. Ja sam Nada Mužar, napravila sam operaciju prije 6 mjeseci. Ko klinka sam počela nositi očale i zapravo uopće ne znam situaciju kad nisam bila bez očala. I to je trajalo godinama, dioptrija se mijenjala normalno na gore i svaki put sve jače očale, pa onda očale za van, pa očale za čitanje, pa onda s vremenom i te za čitanje nisu bile dovoljne, dok se u jednom trenutku nije spustila ta mrena na desno oko koja me totalno onemogućila u svemu. Čitanju, hodanju, vožnji i da ne nabrajam dalje. Ja sam Kristina Bužanj, bila sam ovdje na operaciji, stavili su mi Galaxy leć. U principu to je postao jedan veliki hendikep jer sam postala baš ovisna o naočalama. Nisam više htjela nositi naočale, htjela sam biti malo slobodnija u svom životu. Čudno mi je, sama sam sebi čudna. Ja se zovem Marica Petrić, dolazim iz Samobora. 30 godina sam nosila naočale. Ujutro je trebalo staviti naočale odmah, jer dosta mi je bila velika dioptrija i to zamučenje, nisam ni stigla obraćati od svog posla. Morala sam nabaviti naočale za na blizu i daleko istovremeno. To mi je predstavljalo veliki problem. Ja sam Iva Dekaris, pacijenta ćete upoznati u reportaži, mladi, simpatičan gospodin koji radi svog tipa posla, zapravo ne funkcionira dobro uz nošenje naočala. Dobar dan, poštovanje, znači moje ime je Danijel Tatić, zahvat je napravila profesorica Dekaris, Iva, i imao sam zamjenu leće lijevog i desnog oka. Mladi gospodin je došao, on radi kao frizer, bavi se sportom, vrlo je aktivna, mlada osoba. Naravno, ima godine kad svi trebamo nositi naočale za rad na blizinu, dioptricu i za daljinski vid i jednostavno želi promijeniti svoj život na bolje da može funkcionirati bez nošenja naočala. Preporučila sam operaciju zato što uz uporabu novih premium leća koje nudimo pacijentima, pacijent može doći do tog cilja i slobodnije i ljepše živjeti. Da, nosio sam naočale i stvarno to me baš onako smetalo. Baš me smetalo u svakodnevnim aktivnostima, poslu, svemu. Polikliniku Bilić Viža sam odabrao upravo zbog profesorice Dekaris, koju sam malo prije napomenuo, sam dobio preporuku od liječnika iz Pule.
A operacija je trajala oko 5 minuta. Pacijent je bio idealan pacijent, gospodin se odlučio za operaciju lasersku, operaciju koja je protekla vrlo brzo zato što je super surađivao. Moram pohvaliti pacijenta da je bio tako učinkovit, brz i meni lijepo s njime funkcionira, da je izišao iz operacijske sale i utješio sljedećih 5 gospođa koje su bile u velikom strahu. Ma to nije gospođo ništa, samo vi odite unutra. Tako da je bio, zaista ovisi i o suradnji pacijenta. Pa ovako moram priznati da me je bilo strah, kao i svaku normalnu osobu. Oni su me svi tako fino umirili i eto, najprije sam napravio lijevo oko i to je išlo, ja ne znam, ako je to trajalo možda 7 do 10 minuta oko. Bezbolno, totalno, laganje se pritiska, malo svjetlosti i to je uglavnom bilo to. Prvi dan nakon same operacije, evo pričamo sad, ne znam, lijevo oko je prošlo već tjedan dana. Znači, najprije jutro kad sam se ustao, sve kako je to, idu terapijice koje se stavljaju neposredno tokom neke kremice. Ujutro kad se probudiš, to je sve maglovito malo, imaš feeling, ajme meni ne vidim ništa, međutim, nakon kad se to razbistri sve, već sljedećeg dana, skoro sam zaplakao od sreće, pa ja vidim čitat, što je definitivno prva i osnovna stvar, koja nama svima treba u životu, ne znam, mobitel, televizija, što god, da. Još se privikavam jer konstantno tražim naočale, jer svakim danjem pa tebi ne trebaju naočale, ne. A obično već prvi dan pacijent vidi značajno bolje, a ukoliko to nije prvi dan, utješimo pacijenta da će vi doći na svoje, ovisno zapravo tipu operacije. Neki ljudi dođu na operaciju mrene koja je tvrda mrena i naravno da ne mogu sutra dan vidjeti kristalno čisto. Ko dođe na operaciju u ranoj fazi, kad je mrena tek početna ili uopće nema, kao što je mladi gospodin učinio, onda vide odmah. Ne 100%, nego 1000% bi preporučio definitivno Bilić Vision. Ja osobno profesoricu Dekaris, a pretpostavljam da i svi ostali liječnici ovdje su izvrsni, koji kompletno osoblje.